Thlik Thlok news clear to te chibe ule silaram ngai kania Wayne September ni somjana chanchin thar kan nei te longai thang ama sain chanchin langsar zualte Minister Laurin Puin Balzir Chiana atang zat kumsang hile somhi pathuma changa sang hile somhi pangachungin PWD Nwaya restricted tender pangan hapek za somthum pakhata Dr. Vanlal Thanan Vansang Chanchin Zirna Cosmic Classroom Hong FCAA Suit Putin Pungkhom Don Tuna Chanchin Kim Tang Zok Ilongai Thang Minister Laurin Puin Balzir Chiana atang zar Wayne Chun Khan Health Minister Laurin Pui Chuan Ama Office sa Balzir Chiana research on phytochemical constituents and galactic properties of Colocasia esculenta and determinations of its nutritive value report bu atang sara Balzir Chiana research thei chu lomamati thule hemikonga malatu te chu fak ti thu asoyani Mission Foundation Movement Executive Director Pudaram Chuan Zela Chuan Inkom Kai Shuain Project Report Toya Pea Project Investigator Mercy Larem Pui Chuan Technical Report Apebokani Wayne Hun Man Na Hian Pu Hdal Eng Moya Secretary Health and Family Welfare Pizauram Thangi Chang Te Director Women and Child Development Pedal Chuan Moy Principal Lai Thang Pui College of Pharmacy Mission Foundation Movement How to Tele Research Paper Both Say to Lai Thang Pui College of Pharmacy Faculty Le Research Team Te Antelani Mizauten Thai Zinga Kan Eilar Tak Bal Hitsocha Tak Mayani Baka Nuhute Tui Ati Tam Thai Ti Soi Aw Mawangin Mission Foundation Movement Chuan Zirchian Chulan Tia Ministry of Tribal Affairs Nwaya Support to Tribal Research Institute Scheme Nwaya Kumsang Nile Somni Patni Achanga Somni Pathum Chung Khan Social Welfare and Tribal Affairs Kaltanga Research Na Hitho Ani Hezirbing Nahi Lai Thang Pui College of Pharmacy Faculty Le Research Team Ten Kumkhatsung Ngortakinan Baya Mizoram University Mizoram Food Processing Research and Training Center Ripan Stele Nipper Gauhati Ten Technical Support and Pebok Hezirbing Nai Mutswatang Witatsu Bala Hian Compound Chenkat Alkaloids Flavonoids Stele Glycosides ti mu ania heng compound te himishing ta na chakna thlen thei pialama nu te tui ati tam theyang ngai ania he compound te hi chendara zirchian na achuan natural compound luteoline 6HC diphosphoside ti shiat ania computer based studies neina he compound himishing taksa a receptora abei theyani ti zirchwa ania chuan nu te tui ati tam thei tura rin ani Bal nutritional value hi chithum chips powder le chuma tesania eta hian bal chum hir regular taka etan a himba ka chocha ti mu chu ania bal chum hi zemabok veng chunga nu te tui pelai mi somthum hne na gramza in ni tin khani chung pe kania hemi chung hian ka tin survey nei chin ni in chuta chuan za somnga pasarin an hute tui ati pung ti mu chu ania nu te tui nei ngai lo pathum zinga pakhatin anei phabok ani Mizoram PWD in register lo contractor in na somnga pathuman thok kumsan hile somni pathum December le sang hile somni panga July tha inkara Mizoram pon lami contractor Mizoram PWD Nwaya in register lo 10 nalian tak somnga pathuman thok hengzinga hian asamami nidi creative infrastructure private Limited chuan na thok tamberin na sompanga an thoka SSR Crest Engineers and Construction Limit le SLT Infracon Private Limited 10.in na pasari veve an thokboka Bavia Construction in na panga an thokbokani heti lai hian Mizoram PWD in Ziak Lut contractor zinga na thotur zawlaute anom chau bokani Khozola intensified IEC campaign program hunani When Madar Som Pakhat Khan Zang and Brand Sway Mehol Khozola, Mizoram State AIDS Control Society M6 Bultum, Intensified Information, Education and Communication, IEC Campaign Honna, Kualian Niin, DC Ke Vanlal Tianan Hong. Kualian Chun HIV AIDS to Atidam na, Ala Omlaw Avain Kalkom Detsu, Taito Pamani in Vonga, in Veng Chek Turinatsa, Dr. Albert Lalming Lua, District AIDS Control Officers in Mizoram AIDS na kay tamto siya soya HIV AIDS awareness video and hobokani
he huna hian SPF lal biak zawale DEO lal rong bola te antela Khozol Higher Secondary School zirlai te le zirtir tu te antel bokani kumsan hi le somni pathuma changa san hi le somni panga chungin PWD Nwai restricted tender mga napek za som thum pakhat aom hen restricted tender mga napek a hian na za som paruk te hi SASCI Nwayami ania 15 Finance Commission grant ami na pathum NABARD ami paruk le World Bank fund ami pakhat aom bokani heng na te tender amount belkhom chu cheng vai bel che sang kha zathum somriat pahni le point somni pakhat ani tuirial kama sanghal tam tak thina amuna enfi ani September ni nga chotnudar ni vel khan chakai chit turakal ram herliana saipum khwa chuan tuirial kama sanghal rual amua hei hi scholarship honorary wildlife warden H1 lel nga ka hawin forest le vetia thokten thochan ni khan enfein arute zirchiang turin an la a an en sian na helai huna hian sanghal panga ru an huwa apia dewa sanghal nu ru an hu bokani August thatop lam khan mau char le ching hunin kar hun terama sanghal thi pahni mu ani to bokani sanghal ruang hlom tu te hi sai pum wai me shwai tu te le VC10 an choi o mani Prime Minister Modi local nia aizola lir thei tan dan na satakati danglam ani don Aizol traffic SP chuan thu chua siamin India Prime Minister Narendra Modi local huna Aizol khopia lir thei tan dan tur apuanga Modi local ni September ni som pathum khian jingda ruk achanga chonhudar khathleng chuam pui helipat achanga Raj Bhavan panna kongle lengpui airport achanga Raj Bhavan panna kong pia lir thei le bungrua engma da phal ani lawani hei mai ba ka hian Aizol chimlam achanga marlam pan lir thei te City Bus Tiam Lovin Temple atangin vai bakon lama tlan vek turani Aizol marlam durtlang chuam pui sai rang road atanga chimlam pan tur lir theida chu ramhlun laldenga road lama kalvek turania bongkon marveng konga chuam pui helipat kal tangin bongkon le chuam pui kona tangin lir thei engchima tlan phal ani lo bok zirtop ni September ni som pahni zandar sari atanga inrin ni September ni som pathum Zandar sari thengin HMV MMV 407 truck le atluk puite chu Aizol khachung lule tlan tlangphal ani don lawa hetiang motor lian te hi sairang kurung leite dur tlang te zema bok perolui City Bus Terminal te ngai zele Falkland site bridge ate hemi hun chung hian lo om vek tur ani don ani amvengin agape center dur tlang rui hlo ngai Puala camping an buat say Minister Lal Hinglawak Marinatlo Amveng Local Council Anveng Chunga Kaushan Pathum Presbyterian Salvation le UPC Northeast India te Tom Ngai Paul Pathum Waime MUP le MHEP te Changrual Chuan Agape Center Durtanga Ruihlau Ngai Pual camping an buat say Meka Hei hi Excise Minister Lal Hinglawak Mar Chuan Nimin Tai Khan Toin Champuina Cheng Sing Khadle Sanga Ahlanani hetianga veng chung thunei tu te kaushan le tlom ngai polten changrual ma anla hi minister chuan thati mai baka veng dangin enton se adu sia asoyani Dr. Vanlal Thanan Vansang Chanchin Zirna Cosmic Classroom Hong Voin Khan School Education Minister Dr. Vanlal Thanan chuan lunglei di sim halak na buat sei Mizoram Zirna ina Vansang Chanchin Zirna Hunbi Cosmic Class Astronomy Lab Saber Leitang Pui High School ahonga Lungsen Higher Secondary School le Government Middle School tabungami te ral khata chengin hongbok Minister hian Learning Bridge alak luas zirna bansan ten zirna an chunzom le theina tura malak na te Bookness Initiative thingtlang zirlai te tana zirlai bule thontu bulhui khonkhom te English Language Foundation te English bulchut zirna te project period pride meiche zirlai no pangte zinga meiche hunbi kai noi hriselna le thiang hlimna menstrual health and hygiene chungchanga malak na le money waste sum mandan le enkol dan in Hriattirna financial literacy te hongbok ani he huna hian lunglei HPC vice chairman le lunglei north MLA malsom tuanga lunglei south MLA lalram liana papuya lunglei west MLA Tilal Himpuya le LMC chairman Lalzui Thangale councillor te baka sarkar official te zirtir tu te tomngai Paul IO te khotlang le kaushan suai tu te
political party shwai tu te media le zirlai te antel bokani ZPM sarkar in cheng vai bel che sangthum za sari somnga pasari le point som pasari apu klingto Chief Minister Laldu Oman ZPM Sarkar chan tha December sang ni le somni pathuma changa kumin sang ni le somni panga July thlengkhan RBI le hun sang achangin cheng vai bel che sangthum za sari somnga pasari point som pasari apuk to thua soya hei hi thatin cheng vai bel che za somriat pasari point somriat panga puk zel anga chut thei ani he thu hi MLA Robert Raumoi roi te zona chhana asoi ania MLA dang ram than moya zona chhana chuan December ni khat sang ni le somni pathum le August ni somni sang ni le somni panga inkara sarkar in cheng vai bel che zani somni pali point ru abat bel angin asoi thungani November ni somthum sang ni le somni pathuma Mizoram sarkar lei ba chu cheng vai bel che sing khat sang ni zakwa somruk paruk le point som kwa pathum ani Nathial district DC office le MZP changdun buat sei rihlau do debate competition buat sei ani Wain chomadar som pakhat khan video conference hall Nathiala Borsap office le MZP headquarters Nathial Huai Hotin Nasam Mukt Bharat Abhiyan district level inter higher secondary school rihlau do debate competition chu buat sei ania thupuya Mizoram ma rihlau ko kan daudan hi achatok ti man ani Zirlai no pang som le pakua in elin result hi September ni som patni zana puana niyang FCAS suit Putin pungkhom don naktuk chomadar som pakhata Chanthian Vanapa Hall kota Joint Civil Society of Mizoram Bultumin Forest Conservation Amendment Act sang hile somni pathum sarkarin apom dulau punkhom aum don he huna hian NGO sang le political party chen khat swai tu te thuan soidona malak zel dan tur te po puan chua ani mai theni Chief Minister in Hulhiap Short Stay Center ato Wain Chun Khan Chief Minister Laldu Omatsuan Sarkar in PPP Mode Sinot Camping Center Neiboya Kalpui Hulhiap Short Stay Center atwa Pilarin Pui Social Welfare Minister Chuan Achoyom Chief Minister hian Hulhiap pathok tu te chunga lom thu soin taksa le tharau chandam na ramle nam hum himna na anthukani ti sia phur taka thok chun zom zel tuina cha Hulhiap Short Stay Center hi chum khatami za somnga zel enkol theina tura duani ma se heyai tam hi enkol chinan nia heta enkol te hi an chhuan huwa referral tax group ten thathum chung an thli thai zuya rihlau laka fihlim zuite tan skill training kalpui le ania food processing mi som khatan training chuak towa electrical technician hi mi som hi pariatin an zirmeka aluminium fabrication hi mi som pariatin an training mekbok Hulhiap Short Stay Center kalpuinan hian sarkar chuan cheng nuai zale pariat apeto bokani chuti zong chu chanchin thar kan puan theida chu ani e